Nijang Karbi Anglong Puthot APHLC Mass Rally Raikom Saikhi pen ka chetenkheng inut ka chingnan. Kopili arlo tharwe hidi pen keroni mate Phelangpi polong Puthot All Party Hills Leather Conference mate APHLC Mass Rally along JI Kathar Bikram Hansela pen Lamjai Sarpo Angtong Inti Kathar pen kaninje pon Article 244A Karbi Anglong lapen Dima Hasao Aphan Hemprek nang pipetik ke ka chesong ing ton telapen ke chia phan voter list men ing thanang ji pusi ing tangkring pen chesong pon bang so hod Raikom saikhi tumdun paksi APHLC tumpan Mass Rally ke khangdun jia phan bor ipon lapen chetenkheng dutsi inut Raikom saikhi ari teng chingnang loklo kheroni pen kamsing dera the last election last June, I think, election, it is done under the Panchayat law. We have filed a case in the High Court that the council, the law, the election which has been held is illegal. This is a Boidho Sarkar. It is an illegal council. Therefore, we demand that fresh election under the 6th schedule must be held. Under our own power, election must be held. We have filed a case number 15 2023 February last February. We have 2022 last February 2022 not 23. We filed a case. The case is still lying in Guwahati Honorable Guwahati High Court. We request the Honorable Chief Justice of Guwahati High Court to take up the case number 15 2022 regarding illegal election of Karbi Anglong Autonomous Council. Now we are demanding, and in our demand we have taken out and we will be taking out rally and procession and meetings all over Karbi Anglong, West Karbi Anglong, East Karbi Anglong and Dima South. This is why we have done today this rally and procession. Police have committed atrocities on us today. I also fell down. Ladies fell down. We all got injured. The police have done very illegal things. The police should have helped us to restore the Constitution of India. But the police have acted against the Constitution of India. We condemn it. Thank you. Administration CRPF মিলি ফিনি এই ৰেলীটো প্ৰটেষ্ট ব্লক কৰি দিছে আমাক আকৌ সেম দিনা 21 তাৰিখ পৰা আজিলৈকে আমি কন্টিনিউ কৰিছোঁ কিন্তু 7 দিনৰ প্ৰগ্ৰাম আজিও এনেকা সেম অৱস্থা কৰি দিছে সো এইটো টোটালি মানে আনডেমক্ৰেটিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কাম কৰা এইটো ভাল হোৱা নাই আমি আমাৰ মেইন অধিকাৰটো হ'ল ডিমান্ডটো হ'ল যে টু ইমপ্লিমেণ্ট আৰ্টিকলছ 244A আৰ্টিকলছ 244A এইটো সংবিধানতে আছে 1969 পৰা কনস্টিটিউশনত ইনসার্ট কৰা আছে আজিলৈকে 53 ইয়ার্স পাৰ হৈ গ'ল তথাপিতো গভৰ্ণমেণ্টে এইটো একো চকু দি চোৱা নাই কিয় চোৱা নাই আমাৰ কাৰ্বি হওক ট্ৰাইবেল যিমান আছে ডেমাচা হওক গাৰো হওক তিৱা হওক এই সকল কাৰণে ইমান ডিপ্ৰাইভ কৰিব কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস এটা মেকানিজম বনাই দিছে নেকি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ায়ে কিন্তু এতিয়া কামাতাপুৰ হওক ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড হওক বাৰাক ভেলিয়ত আমাৰ সিমি সেক্ৰেটাৰী দি দিলে ইমপ্লিমেন্ট হৈ আছে বিল্ডিং কমপ্লিটে হৈ গ'ল তাতে এইখিনি কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলং হিলছ এৰিয়াত একো এনসি হিলছত আমাক একো অধিকাৰ দিয়া নাই এতিয়ালৈ বৰ্তমান আমি দুৱাৰ আমলা 1 নম্বৰ সমষ্টিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমৰি সমষ্টি গৈছোঁ তাৰপিছত চিনথং সমষ্টি আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ ৰংখাং কৰিলোঁ বিথুং সমষ্টি আমি কৰিলোঁ আজি পুপলি সমষ্টিত আমি আছোঁ আহাকালি আমি হামৰেন সমষ্টি যাম তাৰপিছত 1 মাৰ্চ আমি সোচেং সমষ্টি হমাম তাতে আমাৰ ফাইনেল মেমোৰাম যোনটো ডিচিঅত দিব লাগে টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই কপিটো আমি পঠাবলৈ 1 লাখ পিপল আমি গেডাৰিং কৰিম যদি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এইটো চকু নাচায় এনি এক্সট্ৰিম লেভেল অফ প্ৰটেষ্ট ধাৰণা হওক আমি এইটো কাম কৰি থাকিম Our main demand is to implement Articles 244A, which is written in the Constitution. It to state within state hoy.
এইটো কিয় কৰা নাই এইটোৱে কৈছোঁ along with that 6th schedule পুৰা strengthen কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 6th schedule শক্তিটো কিয় নাইকিয়া কৰি আছে এতিয়া আমি 3rd গ্ৰেড চাকৰি 4th গ্ৰেড চাকৰি দিবলৈ এতিয়া আইন মতে আমি শক্তি নাই এতিয়া কাউন্সিলে এতিয়া অটোনমাস কাউন্সিল একো পাৱাৰে নাই 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড চাকৰি দিবলৈ এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট যাব লাগে আসাম ষ্টেট কিবা এইটো আইন বনাইছে 2021 এই আইন মতে আমি একো দিব নোৱাৰে এই কাউন্সিলটো কি হাতী দাঁত নিচিনা এইটো একো বাইট কৰিবই নোৱাৰে to showcase কাৰণে just for the showcase only autonomous council আমাকে দিছে এইটো আমাৰ ইমান ফুল কৰিব নালাগে এইটো আমি straight government president আমি জনাম বুঝে Ingdeng trok kebra trok siapong ni hanglong ri baptis ka jalang amai ningkan ese kamai pini phaing koira plipen inkoira trok anmisen pensi paman Lakhain koira phoni lip MEC constituency ke parlo NLBKA AGM mukaling baptis amondolia long si mesen pen pachun pon Nihang Karbi Baptist Association NKBA Mondoli Pharo Isira Kray Trok Ando Lapen Longri Mate Area Trok Ando Longri Trok Angbong Pen NLBKA Along Rita Isilo NLBKA Mondoli Thomke Braisi Ando Lasiningkan Esek Amai Pi Inkoira Plipen Inkoira Trok An Mesen Pen Pajut Pon Mai Esek Arnamalam Kipathan Pon Reverend Tenson Bay Executive Secretary NKBA Reverend Lawrence Inki Farmer Executive Secretary NKBA Professor Maggie Kathar P. Deaconess Dipo Baptist Church Latum Penajoksi Arnamalam Than Pon Athe Pike Endam Christians Lapen Nonakai Achithe Mai Esek Arnama Phan Nong Pathera Pet Nangpu Penajok Lunse Po Mai Sing Teron Lapen Matthew Rong Pi Lapen Lunse Pi Nika Intipi Atum Pen Jumesen Arnama Phan Kero Lun Pon Lapen Mai Esek Sepi Ase Mate Kuar ason lake ni hanglong ri baptist riso okorjang kajalang ame atum pensi jujetik anta pador ponlo lapen pining surihni rain kore kethom anikan long ri along general lapen women youth atum phan ke paja ponji pura kangwai pon general maipu rup sing dhokora baptist church rap maipu mon sing bedegrum baptist church chunbang noa phangchori hajan baptist church rap chunbang simon rongpi bithilangso baptist church Dihin Rimbang Bhupen Teron Richomeli Baptist Church, Bidisar Lawrence Terang Jang Etlangso Baptist Church, Latum Pensi NLBKA Surihni Rain Kora Kethom Aningkan ke Paja Ponjia Phan Delegate Meeting ki Donatum An Ingbai Ponlo. Lapen ke Wangji Aningkan AGM ke Choki Hola number 1 Baptist Church Atum Pensi Chakpon Poputa Chechakpon. Lapen Mai Esek Mai Chengchia ko Lun Pen Arnamanong ke Pathe Ponji Pupen Kerokar Choasong Mate. Praise and Worship Team lake Richomeli Baptist Church Youth Amai Phu Elvin Kropen Japon si Mai Esek Kerokar Chota Misen Pen Pachun Pon Mai Esek Suri Isi Sose Abang Phu Chetong Pon Lapen Mondoli Thomkepta Delegate ke Chetong Pet Loputa Pachini Pon Maksige News Kilang Radoan Honami dia Kirupi Party lo dan Muson Karju Ebang Kalau bukan along, kita along pasti nengarong pilo. Lun sipu ku amen nili mitang le lun sipu ku nili mitang le kasih pu balik dan nili tu mitang le kasih irla pu balik. Sa nili lun taku dia paru sira dia pocket so secot an laku dan apa sih nili lun kita anut apa namanya nili tiu dan pilun o nili rotom handame pilun dan kopi rotom handa pilun. Sopo na po si nili mitang kabor event nili along training idun dale munsipu kiman lokali ora mitang bor event mitang ke tek an bor isi muni tum lasu muni da lun kilun nasi jumisen tu nang the long si nili pan along lun na pilun lo nasidak dan LBKA area dum ta nili pan lun kilun nasi jumisen ben lun toku Kulaso Kardilong ben ajo kalang letung nili thang gali det haname ni phasi ni an nili yurnian bak alun so mailong Kardilong nang lejer pharo social lun kitok tang bong ben ko solun kitok pen ba ko solun kilun ben si nang li nong ka chi thang ki ching la puson chi pachin yima suri hinira sikep anengkan nili suri hinira isi along 2001 along sini di lum ketok langsung lo lakukan. Halo suhud recording laan abar sai abe
our side depend pen apen aprangke kiset lapen sonja se recording apige dis lo non bangke dis ta computer la kita hala so dis ahut nili loan report hinu lo 2009 ningkan hala so nili fan loan pen nili loan ke thang nai ke kisum dat bino pen dak pirbi ranam koson se lahai loan nili dada ta ho lahai loan nili tok lo se moni tum manduli tum ta aning arong u dan kosi 2009 ningkan si nili recording na kang plan Jasemet nang son kakak nung sipu kiman kan tu po cimanji pulu tangte mor sige nili mithang pen nili ta training environment le monir kan lunsipu nili thang ka leader kosi lunsipu yong ni ciman nangi pulu te okori tum lun kilun thek chot ta ka leader nangi monda si kitok nana tuta lun kitok na tuta itu makinang sop yong si bang alun kitok pen lok si lun arat pulu tangte lata ili lunsipu ahutoli akar biarata kisong alam chini si puthot ASDC party tumpen jakong che pherangame kangni pon lakha kre trok nomati constituency ke parlo jasemet ahoy aduelong ke do akar biarat jasemet ahutoli arata ke do ke thak lapen akidu ka kisong alam chini si ASDC party tumpen pini jakong che pherangame kangni pon bangso me along ASDC party along pen central committee tum chetong don la pena hutoli arara tumaphan nonangke leji MP election abangke ASDC party tumaphan si pahai veknang popusi rada thengno lam thejaipo la pena hutoli arara tumsitame kache dondona thek chepaklang pon la pena hutoli arara tumaki sungalam setame pherangke karjo hut ki sungalam theku pipima alam nang pachini du huluni pen bidor sing terang karbianglong news channel